To sam pričao baš sa istoričarima i to je meni predivan primjer moći srpske mitotvoračke svijesti. Priča o zvonima koja su zvonila na crkvi Notre Dame u Parizu, zapravo zvona nisu zvonila poslije Kosovske bitke, 89. nego su zvonila poslije bitke, pobjede u bitci na Raveni, kad je poginuo Marko Kraljević. I to je dokumentovano. I onda se zna tačno u 19. vijeku koji od naših autora je pogrešno pripisao na Kosovsku bitku i to je onda ušlo u našu istorijsku struku. Ali ono što je super jeste što je u srpskom narodnom pamćenju ta priča pojednostavljena i mitologizovana tako da su se zvona zvonila isti dan. Ali to doprinese tom našem narativu, to je dan kad se srpska vojska vinula u nebu Božjim anđelima, pa su Božji anđeli udarili u zvona crkve Notre Dame.